jingsneng ke Hyderabad ya ke Kolkata. Da ka pen I ba kumno ka te kanong ba kala ban pen bit pen biang pan pting burom yo Messi. Klem da don kano ke jing thut. Hadu ba ki fans tiung Messi kita sngo hun jrut kat ba ka Kolkata pat klami da ka huri hura. Ka Hyderabad ka badai kanong ba jo gejala Telangana ka bala sensyar da ka Kongres. Kat ba ka Kolkata ka West Bengal la sensyar da ka TMC. Kumta ka Hyderabad klapan I da ka nuksa ba kumno kanong ba ka ba sensyar da ka Kongres kala ban penyaj bej ban ding burom ya riu kraw. Pawan nabar klem da pen klelang bat ki politician. Ha ka ba hanong ba Hyderabad lap ding burom yo Messi har Rajiv Gandhi International Cricket Stadium. Messi ulayo pan kata aru ya kabol dei hangne haden bola wan pai lane ulamino na Kolkata. Ha ka ba ha Kolkata yolat watang ban kren watang ban kata ya kabol. Chief Minister yung Telangana Revan Reddy ubadai na parti Kongres ubala pongru daga uniform football. Ulayo banlakay football hamadan haringkat ulinel Messi. Nang tao Rodrigo De Paul bat Luis Suarez daga penalty shootout klem kano ke jingwit bat siya pentut hagi pajba. Bar ka kong kadai ba Chief Minister yung Telangana Revan Reddy siya eki politician bombs ngawdon kam panwan hajan yung Messi. Namarkan ka deker pang atang dagam tag football fans. Kibala thidram mi tiket ban yo Messi. Kum taru Chief Minister yung Telangana ula be yaki bombs ngadon kam ban ka dori Messi hak de ke stadium ban penhun yaki ru football hadu ba Messi ula yolat ban kinjat yaka bol pajba kum gajing ai sungba bat kum juru Rodrigo De Paul ula le hak ju karukom. Messi ulayo ru ban lekai football sugjai pat kenarit hadin ka lekai football bat Chief Minister ka Telangana Revan Reddy. Nang ta ulayo lat ru pan nyai saudong ka stadium pan ai kublai yaki pajba. Bat hadu ka jing ai kublai khadu yaki pajba syoban mino na ka stadium. Bat kum juru Rodrigo De Paul ulayo lat pan ai jingkren. Hakabak program kelayaj bejajrenti Messi ul ai subha daka Jesse pala depsoy ya Rahul Gandhi hakati kanong ba bat baro ki balale hanong ba Hyderabad Rajiv Gandhi International Cricket Stadium kalong ka kerpang tam kum ke jingsneng ya Kolkata ka bala jelai tang dagi politician pak ka balale ya Chief Minister ka Telangana kalong ka ba itanat sya wala ki fans jung Messi kila persyang ban lejbut letur syadu ke hotel kajaka ba usa mau. Messi ulah samru ya ka trofi ya ka tim Messi hakate ke stadium. Bat ke jingla berpenjaj beje ke program Hyderabad klub penlong iki bun ban kentho ba ke jelas secara kongres katip kumno pan ding burom mikiru kraw ndre kumno par ke jelas secara TMC kalong hakane kerkom kepala pentut da ke jingjele jingi politician. Di bala kado de Messi kepala pemiru ke jing klumar jing bitar ke fans kibal tiket da kador ke baren Henry kene kadai ke jing bopoi perkat Messi ula dapat ke jing kemen da ke jing pu samrki hanang ba Hyderabad bat menta ke sngi ke kat saw tarik un sayo latru banyakai kriket bat ki katto kadengut ki klur lekai kriket paken saitam jong kari India kentup ya Virat Kohli te tongen saya tempat ya kini Khubor haki wepat ki video kublai sibon.